Hafima vule kofe mede. De me vai dajiga. Vai ku foundation na mede. E ya me ko dovu. Jo le kofe me va dugame. Yo, Tony, we me dogbe na mesia me va gbe nkepe ya vala chi. Egbe nu suede ko me ma ko na jide po no vinye sue yo chigbo. No vinye sue yo chigbo. Na nya ma chichiche wa twa ho na dele me akpede nwe. Hadebe agbe mi va be mi asoro no, na mi akọ tu agbedo. Mi va mi asoro no na mi akọ tu agbedo. E ata mi va monji. E ata na le nye pole monji. Agbetutu do fait tefede e ata mobile phone va be mi akpon ko gbedede vo magbonye afa mi aji ne egbenye zigbanto ne va moje jagbagba be ya subscribe ne subscribe voila zi notification bell na zi all zi opete azu yomele ekema na ma video play ame yo nenya game mi anokame ne me ko video ko do dala nye plu mi anokame YouTube ana na nyabe me ko video ko do da yo no vilono mi agede tanya yi me ko va egbe nye jide ko na me play appreciation ama no yo hadebe efia be unjeje popo le tople no unjeje popo le tople no e ya mele yo be appreciation le yevu gbeme makokpo de nsue yi kona wa lo mana otanya nele Accra nele Dugame nele Yovode nele afisi afi magboba ame yo le Dugame wo nenye devi fe chigbode me ko sebe Dugame no la o me di agble ne wa di agble de la ke ma do man ela nyinyi fa agble ya wa de vonu me di be ma fia vide le fmanye be bia le o fe school nele dede alo ame yo plo mi do le school do fe be wa menene do le school vai dunu la gble me ha bodun nyen toto ya me ko le bodun na we o ma se le te fere ke o ele Dugame de dak pena ma na dak pena jila o wa wonye ma u gbanto yo va ya me ne va tu wa we fi agbewe e wo devi when ya glomele jila o mebe dak pena o plola o dak pena o hadebe wa we lagbe de tena we afu va ko ma o de pepi black ona we alo Quran de kona we nya so yi mebe magbona we nyebe enye ne me dole school kaka yi de secondary school me yi junior high school de gbede agbleme ya me va duonu le ndi me wa china obe ne pade va tum la gble ya me nko la gble ya osi va tum le agble ya me ne va tum la gble me de wondudu anu agble me pe we ta wa do le school gave gba edunu ndi ganyi ya mi jode o me nana mi gawo e tokple no me la si we ne wa na o gawo tai wo devine tokple no le Ghana wo de no onye 1 cedi ona o 2 cedi mi franc ya ona o de consider me be na zen de da pe na no kaka nye me de chop magbo be primary school kaka yide secondary school vai dole nyo suku o me de nye me poto ne wa nam ga ta ne poto eno o na o ga de je be na da pe ne mi yede agble afa mi va ekponu duo ndi me ndi kan me de wa fon ai da agble me ava chona ke ava chon dudu ko va fe me afa wadu tai wo ile Accra gbo me ne le Kumasi gbo me de me le chichina obede jebe na da pe na ma ne le ko fie me ya ne le video ya kpo de me gale gbo na obe jide po na asiwe jide po de no asiwe be anyo nkume sese me bobo enya gbo mele de me bobo na nye vi fene gbo
nya le tchitsi gbɔ va ɖe enu ya tɔgbe ya me di be na le ɖe dzi dedi me gate ŋu awo mi to me ne nye me to me ya me le fifi la o tse wa tso wa to me eya ko me di be mana nanya ne tsi gbɔ ɖe ne me to me ya onyo to this level be gale de nye me gale agble de yawo ne me be ma de agble ma ko ga ko de agble ame awɔ dɔ le me ame ya wɔ dɔ le agble me de eya ƒe dzideƒo ya me le wona nyateƒe gblɔ me le na we ne le tsitsi wo ɖevi ne kpɔ etɔ wo le 2 cedis na we yi suku na va du nu kpli ɖe me be da akpe na mawo o ya kɔ susu kɔ da ɖe ne na kpɔ ale yi na yi du nu ga nyi ga ve ya mia gbɔ va aƒe mia va du nu ga ve tso ga nyi ga sieke ga wo ga wi ɖeke ga wi eve ga ɖeka ga ve ya ne gbɔ va do aƒe me ga tɔn sometime hafi wòakpɔ nuɖuɖu aɖu mi tsɔe be wòana wòaya na zɔ ava yi do agble me nɔvi lɔlɔ me bɔbɔ ŋutinya yi o ma se le GTV o ma se le Metro TV o ma se le Togo ƒe television o de eya me kɔ da ɖe mɔ dzi na we ne na se ne na srɔ̃ nu le me be agbea ɖe leke miawɔ hafi wòakɔ na mi ŋkume sesẽ etɔ mele mia si o enɔ mele mia si o ya ta me kɔe va YouTube dzi be makɔ na dzideƒo nɔvi lɔlɔ mele gblɔ ɖevi yiwo tsi gbɔ na ame tsitsi nye tse ɖe nye mekpɔ nya doƒe ye le asi wo ya o vɔ me xɔe se be ne ele nye ya ɖe akpe ɖe ŋue wa mi yie de agble me agbɔ va aƒe mia yi ɖe suku ne gbɔ tso suku wɔ ɖe mi yie de agble me aƒe mi va yi duɔ nu Ghana Educational Service Togo Educational Service Benin Educational Service no be wa do dodokpɔ do di ame ɖe le me awo o do dodokpɔ na ame sia me miaƒe te mana dodokpɔ wɔna ame ɖeke tɔ me do le me babia nye be ɖe no mi wɔ dodokpɔ ɖe o kpɔna be ame ya tso agble me avo va ma ne awo 1 2 3 ɖeka ko miaƒe te mi nɔna the same exam in the city the same exam in the village tankume sesẽ ewo yi la kra ya ne kpɔe mate ŋu agblɔ na be kpɔe bɔbɔe ɖe da kpe na nɔwɔe kple tɔwɔe ne wo yi le kɔƒe me ɖe tsɔ ŋkume sesẽ miawoe gblɔna be ela nyo kokoko ela va nyo kokoko miawoe gblɔna sigbe ame tsitsiwo be ɖe elama to asike ɖe mawoe nya tagbatsutsu ne tagbatsutsu ɖe mawoe nya nane vɔ haƒe mawu anya tagbatsutsu na wo ɖe edze be wo ŋutɔ natso na wɔ avu meganɔ afi ɖe nanɔ mawuawo yɔ koe vɔ megava nɔ ati ɖe te nava nɔ mawua yɔ koe vɔ take a step enya sɔe le asi nye ma be ma gbɔ na wo ma take a step hafi ma vu le kɔƒe me ɖe de me va yi da dziga va yi ku foundation na me ɖe eya me kɔ do ʋu dzo le kɔƒe me va du gã me nye ma ƒo nu sugbɔ o me bia dagbe na wo ame nɔvi eya nya sɔe ɖe koe ma ko to mɔ dzi na mi be me de agble haƒe yi ɖe sukuxɔ me ne me kpa ɖe me va yi ɖu nuɖuɖu nye lunch ɖe me va yi ɖu ne le ŋdɔ me le agble me lunch ne ɖe
agble me ya me va duile ne me du vo ma wodo o ma va du ko atro gbo va fe me ode awore awodo la gble me agbo va aga va deton me ayo mi le ngogbe po be ne wanyo me bia dagbe na we ma o so gbolisa ma o kitikata ma o dan wo to de ne na be mi afe dowo wa jejina mi me mi apongo gbe le mi afa gbe mi anoka me